Shalom mahubata ganupan, Bapa, Inang nama poso, Jemaat GKPS Sukabumi, Jemaat GKPS Cibinong, Pakon Jemaat GKPS Bogor. Selamat hari Minggu mahubata. Nasiam Bapa Inang nama poso na iruma, persiapkan hita madirita nalaho maribada secara live streaming sadarion. Terpuji ma Tuhan ta tongtong. Paima ipuka kebaktianta, ibere hanami panorang marsa tedu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 dan ayat 2. Kami puji dengan riang. Ayat yang kedua. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tunduy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Tenger do uhurhu, seng tarbahin sirang hita humbani holong ni uhur ninay bata, na ibagas Kristus Yesus Tuhan tain, barang bahinon ni hamatian, barang haguluhan, barang malaikat, barang siparkuasa, barang namasa sonari, barang nasihol masa, barang haguguhon pe, barang bahinon ni na iatas age na itoru. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong gumahita, ham Tuhan na ibata pargogoh na sotarimbang, hamdo si bere apo-hapo bani halak na marpusok ni uhur,
Apa gugo hubani halak na ibagas hagalikon. Tatap hamma hanami na martupuon. Ase tarapo. Anjaha margugo hanami ibagas perlajuan. Tangion hamma panginduan namion. Halani pita hamdo pangapo. Haporusan parbasahan na sitong marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makurya. Mandodeng mahita humbani haleluya nomor 230 ayat 5 pakon ayat onom sai hulobemu Tuhanku. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, parguguh na sutarimbang, sito palangit pakon tanahon, nasusido ham janah paridup ni hurbagal, lang namin taluphan nami roh hulubemu, halani buwe ni dosa nami. Ay gatiduhan nami lang martenger ni hurhubamu, agapidumma ihatahon hamben nami, ase pitaham hasa na ibata nami, ulang marnaibata nalagan. Tapi gati tumangdo lang ihapor saya hanami ham, marhitay na martenger ni uhur hanami bani nalagan, halani aido asiroh hanami hulubimu, masupot kon dosa pa kon palanggaran namiin. Holong maataymu, say marpangulaki mauhurmu mangidahan nami, sasaphamma dosa nami, anjaha patotaphamma haporsayaon apa tenger ni uhur nami hubamu, roh hanami mangindo hubamu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar hitama hata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang humabiar ay ahudo si palwaho, domma hudilo goranmu, audo si madaho. Tapi domma iparjabulon ho ahu marhitay dosamu, domma ilojay ho ahu marhitay hajahatonmu, Ahu sendiri pasalosehon palanggaronmu halani ahu. Anjaho dosamu sengbe padingat-dingatonku.
hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Undul makurya. Jemaat yang terkasih, kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Bila kurenung dosaku. Riap mahita jongjong. Saksion hita mahabor sayon tain, songon na niyak sihon ni halak nabor saya, bani sab tanohon. Ahu porsaya bani na ibata bapa, pargogo na sotarimbang, namano palangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sada-sadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah lape haliaban, marhite tondoy na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang si Pontius Latus,
iparsilangkon, matay anjahitanom, turun hunagaritoro, mula mangguluh humani namatay, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ni nay batabapa, parguguh na sutarimbangin, hunjay maya mula magira, laho manguhumi halak na mangguluh, pakon na matay. Aho porsaya bani tondoy na pasing, bani Korea parsadaan na mapasing in, parsaoran ni sagala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadukah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Pai mamandurung hita, tangar hita persembahan pujian, humbani sektor tolu jemaat KKPS Bogor. Jangan kau ragukan dan jangan merasa bimbang akan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia.
mendengar perintah Tuhan Allahmu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Paima itangar hita ambilan mendodeng hita humbani haleluya nomor 12 ayat sada das subani ayat 3. O Yesus panondang. Ayat 2. Ayat 3. Martonggo hita. Terima kasih puji-pujian sombah nami hubamu ham Tuhan Yesus. Iparorot rosi ipasu pasuham duhanami das kubani sondahan on. Bani ombas ontongon Tuhan si hol mahanami menangar hamar hite hatamu. Parsahap kon ham hanami. Doma sirsir hanami manani honham. Amin. Salam hubata Bapak Inang hita ganupan nahinar gani Tuhan ta. Selamat hari Minggu. Di hati tupang. Hita ganupan nahinar gani Tuhan ibagas Kristus Yesus. Calo hita hatani Tuhan na ibata nagabe barita malas niuhur. Kutungah-tungah ta,
Ay mahumbani 2 Samuel bindusia mamuka maay humbani ayat sada iujungi bani ayat 8. 2 Samuel bindusia ayat sada iujungi bani ayat 8. Ibasahon hanami kun lobeon kita ganu panahinargan ni Tuhan ta na beribadah di rumah tabi dihar ase irik-irik kita membasah koma sonon mahatani Jehovah. Nini si Daud manukun adong ope nani tading-tadingan ni Raja Saul ase hupatuduhkun bani hidup niuhur halani si Jonathan. Jadi adong masada juak-juak i rumah ni si Saul hinan namar goran si Siba. Gabe tardilo ma ia hulobe ni si Daud. Dop ay ni Raja ay ma hubani. Atene kodo namar goran si Siba. Nini ma mambalosi. Au mada jabolonmu. Nini Raja Aima atene adong ope tading-tadingan ni si Saul ase hubahin bani idop niuhur na humbani naibata. Nini si Siba mambalosi Raja Ai. Adong ope sada anak ni si Jonathan repat do naheni 2 si. Dop ay ni Raja Aima hubani ijado iya nini si Siba mambalosi Raja Ai tonggor ma ilode bardo iya tondok bani si Makir anak ni si Amiel. Dop ay isuruh Raja Daud suruhan ni laho mangalopi kun rumah ni si Makir anak ni si Amiel nahun lodebar. Jadi dobdas si Mepiboset anak ni si Jonathan anak ni si Saul humbani si Daud manrogop ma ia manombasi tapi nini si Daud Mepiboset nini mambalusisi ijondo au jabolonmu. Nini si Daud hubani ulang mahoma biar ay sihol bahinon kudobam idop niuhur halani si Jonathan bapamu ondi anjaha sihol paulakon kudobam ganup tanoh ni si Saul opungmu ondi anjaha rapkon ahu maho tong-tong mangan. Jadi marsombah ma iya lanjar nini ise maau jabolon mu on ase pala dopakonon mu baliang namate songon awon. Amen. Si Barjay Madasni selamat hari Minggu hubat tahaganupan Bapainang. Selamat hari Minggu bani hasoman jemaat Tuhan na adong bani jemaat GKP Cibinong. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan na adong bani GKP Sukabumi. Suang sonai homani age hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta ibagas Kristus Yesus na beribadah i rumah tabei. Sada na luar biasa ya tahun hubata bani kondisi nasonon kita masih sanggup dan kita masih mau untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hita ganup na hinargan ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Ya tahun bani pergoluhan ta tidak hanya agi hubani siapa PI, ICPI, aima nama nubut padan janji adalah utang. Janji padan adalah utang.
Ase ado hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta sangat berharga, rosi sangat luar biasa do tongon, sada padan ai, sada janji ai itonga-tonga ni goluta. Ketika sada pihak nukan na melanggar ai iti akan menjadikan kita ya marborit uhur, bahkan membahin kita nukan ayai lang tongon ai. Tetapi hibagas ambilan taon, iida kita nah tongon Aima Daud. Dia konsisten, dia menepati janjini. Ahanahinan na isahap konni pakon Jonathan. Kita ganup na hinarga ni Tuhan ta ibasa kita, iidah kita na menjadi janji ni si dia. Ibuat hanami ay kumbani sana Samuel bindu 20 ayat 14 das kubani 17 ibasahon hanami. Sangka manggolu opeau patuduh kon mahubaku idop ni hurni Jahuba ase ulang matiau. Anjaha ulang ma rotap kon idop ni uhurmu. Hunbani ginoparku rosi sadoka ni dokani. Anggo isyap kon Jahuba maganop musuh ni si Daud humbani sabtanoon. Ulang ma siap goran ni si Jonathan hun rumah ni si Daud. Anjaha Jahoba ma namanduluhon musuh ni si Daud. Dop ay ulaki si Jonathan ma pabijahon si Daud. Halani holong ni uhurni mangidahsi. Ia holong do uhurni bani songon. Holong ni uhurni bani dirini. Adong sada janji, adong sada padan antara Daud pakon bapa ni si Mefiboset. Dan aido homani na iangkat kembali, iparatah kembali, rosi iberekon kembali, hubani Aima Mefiboset. Ita ganup na hinarga ni Tuhan ta ibagas Kristus Jesus, totu ilobeni tekstaon na handotongon, bani sada Samuel bintu 20 ay nahatongon hubungan antara Daud dengan Jonathan. Mereka berhubungan secara luar biasa, mereka memiliki chemistry, mereka memiliki ikatan emosional na sangat luar biasa. Hasipe itonga-tonga ni haganupan pargoluhan. Ada seorang no kenayai aima na memang keluarga ni si dia adong isobutkan ijai cemburu bani Daud. Tetapi Jonathan tetap melakukan hubungan na luar biasa. Ito ngah-tonga ni haganupan pargoluhan. Na paduaon homani iida kita bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Hubungan Daud pakon Saul. Na ija itonga-tonga ni haganupan ketika Daud hidup dan tinggal bersama-sama pakon Saul. Iidah kita Bapak Inang adong do sada pambahenan na lang madear. Adong do pambahenan na menyakitkan hati. Adong do pambahenan na memang ya itu membahen Daud semakin bahkan age litun iya. Ang disebut ko ni tonga-tonga ni hagano pargoluhan bani hubungan Daud pakon Saul itu. Saul mangayak-ayak Daud. Halani idasari ketika Naibata memilih Daud menjadi raja. Kita kanuman na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Ibagas pargoluhan pambahenan, ibagas hagano pargoluhan akan na iadong konrosi akan na idapot kon no kanai Daud di tengah-tengah rumah ilobe-lobe ni Saul no kan totu sada perbuatan sada pambahenan na memang menyakitkan bani diri Daud, tetapi akan na terjadi kita ganup na hinarga ni Tuhan ta Daud tidak mengingat ai.
Boydo namin, hita ganup na hinargan ni Tuhan ta ketika Daud menjadi raja, dia akan melenyapkan, dia akan memboiskon, Daud akan boydo aima, ya, memenjarakan keturunan daripada Saul. Halaniaha. Anggoy tonga-tonga ni haganupan sistem kerajaan ai keturunan anggoy torih kita bahwa keluarga daripada Saul ini adalah lawan daripada idenya, lawan daripada berbeda ide, berbeda politik, berbeda haganupan. Tetapi anggo sistem kerajaan berhak bahwa ini akan itakap peboy, ipenjarahon peboy, ikahuwa peboy. Tetapi hita ganup na hinargan ni Tuhan ta ibagas Kristus Yesus. Na paduahon homani ida kita ketika doma burit uhur ni Daud no kanayai. Iayak-ayak ia bahkan juga dihina, ia bahkan juga diperlakukan semena-mena. Itongan-tongan ni haganupan ketika ia di hadapan daripada Saul. Tentu ketika Daud menjadi raja pasti dia akan membalaskan ayah hama. Itongan-tongan ni sangga manggoluh pe au irumah ni burit do tong ibay nuhurhu. Sangga manggoluh pe au sangga tondok pe au bani rumah ni burit do tong ibayin uhurhu. Tetapi Daud tidak melakukan sonai ai. Ia mengidah na jenges. Itongah-tongah ni parguluhan ni. Hita ganup na inargan ni Tuhan ta. Sing pala daw on bapa inang hita ganup ay itongah-tongah ni guluh ta. Mungkin hita hinan bahkan bani panorang sonari banyak bahat do hita apalagi bena online do pe sonari kuliah tene bapa inang sekolah pe online. Masih banyak anak masih tinggal di rumah tabe. Bahat do niombah ta masih kuliah online han rumah tabe. Tetapi ketika holi bani sada panorang niombah akan berangkat bahkan kos di tempat perkuliahan. Adong do humani kos riap pakon tulang ni. Adong do homani kos ia riap pakon bapang gini. Adong do riap pakon amburuni, pakon keluarga ni. Nah ita kanup dah hinarga ni Tuhan ta ibagas haganupan ai. Nah hado tongon age ongga hita kos i rumah ni tulang ta i rumah ni keluarga ta. Ketika kita tondok bani ia. Nah ijado idingat kita bapa inang pembahenan ni keluarga ta ai yang pernah sakit kepada kita. Atau memang na idingat kita ay sonay maholong ni keluarga ay mangida kita diizinkan untuk tondok ijay. On mana ialami oleh Daud. Daud mangida ahape ketika riap ia pakon Saul burit pe pambahenan ni Saul kepada Daud, tetapi Daud tidak mengingat ai, tetapi Daud ingin berencana dan melakukan paulakon haganupan tading-tadingan ni Saul kepada keturunan daripada Saul. Haganupan hita ganup na hinargan ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus ay halani janji. Halani padan ay. Jadi hita ganup bapa inang buidu sunari na marpadan tene. Wedo sonari na marpadan agi hubani kita ganupan parguluhan bahkan juga garama anak buru hubani hita keluarga juga. Tetapi duras isobutkan hubata agi hubani garama anak buru, jangan lakukan padan kepada seseorang ketika engkau tidak mampu untuk menepatinya. Halani ai akan menyakitkan. Itu tongah ni haganup. Tetapi ang goi idah kita no kanayai nah hatongon padan Daud pakon si Jonathan. Ketika ia mengingat ai imulai humbani ayat sada ai, dia bertanya. Itu tongah ni
pargoluhan ni. Adong openani tading-tadingan ni Raja Saul. Ase patuduh kon bani idop ni uhur halani si Jonathan. Ibaga saganupan ay berarti muncul sada na luar biasa hitaganup na hinarga ni Tuhan ta. Bahasa ipataridah Daud no kanay suatu integritas, suatu no kanay karakter na luar biasa, bahwa dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ito nga to kani haganupan pargoluhan ni, sehingga ketika dia mangahapkon ay ia mengingat bahwa naha adong dohinan janjiku pakon Jonathan, na memang saya harus menepati ay, saya harus mendalankan ay. Kemudian hitaganup na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus, aima ibagas parbualan, ibagas parsahapan, bahwa dapat ma rosi jupah ma aima namargoran si Mepiboset. Nah hatungon hubungan Daud pakon Mepiboset. Itaganup na hinarga ni Tuhan ta, ilobeni teks taon bani ambilang taon, ihatahon do bahwa Mepiboset ay anak ni si Jonathan ay adalah sahalak na repat do naheni haduasi. Narepat do naheni haduasi. Ipatakas ko mani bani haganup pargoluhan ta na hinarga ni Tuhan, na hatongon di dalam sejarah, di dalam perjalanan, bahkan age ibagas ganup pargoluhan ni bangsa Israel, bahwa halak na repat, halak na mapitung, halak na masombo, bahkan halak na marsining, ini merupakan anggo disebutkan lang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya disebutkan tak orang 100 maay. Nah memang lang adong ianggap iluluan ni natorop, lang adong ianggap mereka si dia ianggap ay sebagai na ya satu derajat ito nga ni hagano pargoluhan. Ang gitori kita kumani Mepiboset itu adalah penerus tahta daripada Saul. Tapi kita ganup na hinarga ni Tuhan ta akibat daripada kondisi na ialami ni. Bahkan isobut kon ijai aima. Markitehon ni situasi ahanay jalokon ni tonga-tonga ni guluh ni. Dia sebut kon onta ay tidak dianggap. Nah, hal on pekomani mengajari itonga-tonga nah hubungan Jonathan pakon Mepiboset, pakon Daud, pakon Saul, mereka adalah berkeluarga. Berarti Mepiboset ketika dia menjumpai Daud, berarti tondok ma iya anggobani hita halak si malungon naburuni si Mepiboset ma parinangon ni si Daud tenena. Kanay do, naburuni maay. Baru makelani masih anggo buat hita hubani partuturan makelani. Nah, kita ganup na hinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus, tetapi ketika hal na songonay pernah terjadi, iida kita pembahinan ni Daud kepada Mepiboset ay ma ya tahun bani ayat pitu ay anjaha rapkon ahu maho tong mangan. Dalam bahasa Indonesia begitu enak. Engkau akan satu meja makan dengan saya. Engkau akan riap pakon au. Artinya ibuet kita ay nasonay pe keadaan ni Mepiboset, tetapi ay langgabe alergi, langgabe ay manok kanayay sada si kamabarbar bani Daud.
Ito nga ni hagano pargoluhan ni riap mangan pakon Mepibose. Anggoy ba ni haganupan pargoluhan ta na hatongon bapa inang ketika hamrap mangan pakon na maaf na cacat. Apakah selera manganmu berkurang? Ketika kita makan, datang roh no kanay halak na masombuh, roh halak no kanay na cacat. Mangindo bamu, mangindo hubata, nahado tanggapanta. Apakah no kanay kita lagamangan? Tetapi ketika dia datang, selera makan kita berkurang. Tetapi patakas bani ambilan taon bahwa naipe kondisi na yalami oleh Mephiboset ai Daud tidak melihat cacat di dalam Mephiboset. Artinya Daud mengangkat martabat, Daud mengangkat derajat menjadi anggoi sataun itungan-tungani pargoluhan ta. Daud itu satu level, satu derajat pakon Mephiboset. Karena apa Bapak inang hita ganup nah hinargan itu hanta halani si dia riap mangan rosi riap kundul. Nah hama anggur riap kundul pakon raja berarti setarap sa level mai pakon raja tene. Mariteho ni ai sangat luar biasa pambahenan ni Daud. Itonga-tonga ni hagano pargoluhan. Bahkan juga na berikut maritehon ni ambilan taon ipatakas hutongan-tongata. Adong penggenapan janji, adong no kanayai pambahenan sehingga Daud mengembalikan segalanya. Mengembalikan segalanya aima tading-tadingan. Ya tahun hita hubani ambilan taon bahwasani adong ang disebut konsonari balas budi tene Bapak ina. Adong balas budi. Adong pengembalian. Itonga-tonga ni haganupan. Nah hatongon ibani haganup pargoluhan ta. Apakah kita pernah atau mungkin kita mangahapkon gani guluhta ahanahinan hinajenges ni ahanahinan hinamatin ni naidopakkon kita bahkan agi itongah-tongah ni haganupan pargoluhan na terjadi bani kehidupan kita. Apakah kita paulakon ai hubani keluarga atau mungkin marek ibakuhon kita ay langi dingat-dingat niin ibotoh-botoh ni pelangin bagianku doon ninta. Tetapi Daud tidak melakukan demikian. Sehingga ia mengembalikan ai hubani Mephiboset sehingga Mephiboset koli ai menjadi seseorang na luar biasa, menjadi seseorang na sangat termasuk sangat kaya dan dia boy maai mangan humbani tading-tadingan nai berehkon ni Daud dan dikembalikan Daud hubani Mephiboset. Nah berikut na mapatkon marhiteho ni ambilan taon hita ganup na hinargan ni Tuhan tay bagas Kristus Jesus. Sunay majenges ni pambahinan ni Daud. Sunay majenges ni segala sesuatu na hatahon rosinay horjahon ni Daud ay ano na mendasari ay. Ya tahon isobutkon ito nga ta ketika ibansa kita Bapa inang nahinarga ni Tuhan ay bani ayat tuluay. Ase hubahin bani idop niuhur na humbani naibata. Ase hubahin bani idop niuhur na humbani naibata. Ini yang ada bani hadirion ni Daud. Ase hubahin bani idop niuhur na humbani naibata. Ketika ini tidak ada di dalam jati diri daripada Daud, dia tidak akan memiliki integritas, dia tidak akan memiliki konsistensi ibagas napaulak kon ai. Ketika hal ini tidak ada di dalam diri Daud, dia akan mengingat nahinan pe au ipardakdak Raja Saul do.
nahinan peau dilecehkan Raja Saul. Tetapi ketika saya sudah menjadi raja, nah matongon hubain ai apakah saya paulak konai paturut. Tetapi langsung ai. Halani si holdo bahinonku. Hidup niuhur ni naibata. Itongah-tongah ni keluarga ni si Mefiboset. Mariteho ni janji ni nahinan. Aima hubani bapa ni Mefiboset. Aima si Jonathan. Nah berikut mariteho ni ambilan tahun hita ganup nahinarga ni Tuhan tay bagas Kristus Yesus. Sesuai hubani topik minggu atta aima masarihon halak na disabilitas. Hita ganup nahinarga ni Tuhan ta gambaran disabilitas bani ambilan tahun aima Mefiboset itu sendiri na ija iha tahun bani ayat tolu ay repat donaheni haduasi. Tetapi aha pambahenan na yadongkon oleh Daud nokan sangat luar biasa mengangkat harkat martabat ni, mengangkat nokanai status ni, mengangkat nokanai derajat ni, sehingga meskipun masyarakat bani panorang ijia melihat Mefiboset ini adalah sebagai orang yang termarginalkan, melihat Mefiboset adalah sebagai orang yang dinomortigakan, bahkan yang tidak dianggap iloloan ni natorop ai, tetapi Daud mengangkat dia dan memberikan tempat, memberikan nokanai riap hundul pakon iya. Langsongon itonga-tonga ni hagano pargoluhan ta sadar atap lang kita buedo bani panorang sonarion nahado tongon bapa inang ipabuni hamdo keluargamu anggo adong namar cacat. Apakah ipabuni hamdo lang iarah kon ham keluargamu marpoto foto i rumah. Contoh nih ketika kita memiliki keluarga na disabilitas, kita mengesampingkan gak usahlah ini ikut ya. Karena apa? Ketika nanti ketahuan ini ada keluarga kita, wah malulah kita di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika marpesta mengadongkon sada acara resepsi, ketika kita memiliki nokanayai keluarga, apakah mereka simpan kita, dia tidak memiliki pesta ai, atau mungkin kita berani untuk mendudukkan mereka bersama-sama dengan kita nalaho menerima tamu. Halani sebutkan itonga-tonga ni hagano pargoluhan ta bahwasani hasomantan na disabilitas ai, mereka juga tidak menginginkan terlahir demikian. Karena itu Bapak Inang. Apakah ada orang yang disabilitas mereka juga menginginkan kami terlahir demikian? Totu lang ingin konsidia bahwasani mereka terlahir cacat. Lang adongai ICP. Tetapi na luar biasa, ahado nagabi si bahenonta, songon pambahenan ni Daud ijon, kita sendiri untuk mengangkat si dia. Sebab apa? Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Ang buat kita hubani haganupan pargoluhan ta. Ito nga ni pambahenan ni Tuhan Yesus. Na ija hita jolma penuh dengan dosa. Hita jolma no kenai aima halakna nama sombu hita jolma on aiman langadong dalanta langadong no kenai aima usahata supaya kita bisa untuk memiliki harajaun sisa dokani. Tetapi sangat luar biasa pambahenan ni Tuhan Yesus. Nah hapitungon begal ni dosa Bapa Inang, nah hapitungon no kanay pambahenan ta, nah hapitungon no kanay kesalahan, tetapi Tuhan Yesus mengangkat kita. Namin lang talup kita riap pakon Tuhan Yesus. Halani ia adalah halak napasing, halani ia adalah naibata lang namin talup kita masuk bani harajaon ni, tetapi aido ipatalup kita bani harajaon ni naibata. Sehingga
Isubutkan ito nga tunga ni haganupan parguluhan ta, Bapa Inang, nahinarga ni Tuhan, garama anak buru, remaja, pakon, sekolah minggu. Kuasa ni Naibata, pambahinan ni Naibata, ya tahun hubata sangat luar biasa. Hasipehita tidak memiliki hasipehita no kanayai aima cacat ibagas haganupan parguluhan ta, baik hati kita, baik pikiran kita. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat kita, mengundang kita riap makan bersama-sama dengan Dia. Comal ai ketika kita lakukan marhitehon ni horja bagal na pasik. Anmes ada malas ni uhur marhitehon ni ambilan taon, Tuhan na batang mangidah kita sama. Apakah kita sempurna, apakah kita no kenailang, apakah kita memiliki cacat, apakah kita memiliki no kenayai ay masining, tetapi anggo ilobe-lobe ni naibata, kita bersama-sama memiliki simada ay masimada harajaun ay. Sedangkan Tuhan Yesus memberlakukan kita sama bagaimana kita jolma sesama jolma. Apakah kita memberlakukan juga hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hubani sesamata. Sehingga itu dapat pudi sahali isobutkan. Mari tehoni amilan tahun ang gebuan hanami hubani perjanjian baru. Barang isin na mambahin na madiar hubani anggikku na etek-etek on na mambahin hubakku duay. Sangat luar biasa tene Bapak Inang. Sehingga halak napor saya semakin dikuatkan, semakin membuka hati, membuka mata, membuka no kenai haganupan na terjadi itonga-tonga ni haganup pargoluhanta, sehingga mereka juga hasomanta, sehingga mereka juga aima orang-orang na disabilitas ai menjadi suatu perhatian ibata bahwa kita sama adalah memiliki harajaon ni naibata. Amin martonggo hita. Terima kasih isombakon hanami hubamu ham naibata. Mariteho ni khatamu nadop ondos huban nami. Asi ibagas padan nadop niakuhon nami. Gabe in mana ipataridahkon hanami. Ito nga ni parguluhan nami on. Padan nadop niakuhon nami. In mahoma na ijolom hanami totap. Bani pribadi lepas pribadi nami. Agi ito nga ni rumah tangga. Agi ito nga ni masyarakat. Tarlobi-lobi, ilobe-lobe mo. Terima kasih tongon Tuhan. Mariteho ni hatamu na maho mangajari hanami. Asi ahap itongon na ijalohon hanami. Kami akan melakukan na terbaik hubani hasoman nami. Halani iboto ka nami Bapa. Haganupan in. Dosdo ilobe-lobe mo. Yang katkamdo martabat nami. Yang katkamdo derajat nami gabe sipar bagianan hanami bani harajaon mo. Terima kasih tongon Tuhan. Hasipe anggo itori kumbani pambahinan nami habujuron nami. Parsahap nami parlaho nami. Sing talup namin hanami riap pakon ham. Tetapi halani idop pakon holong nyatemu iyon tangkam hanami. Isasap ham haganupan dosa pakon palanggaron nami. Haganupanin maritihun ni kuasa apa pambahinanmu. Terima kasih tongon Tuhan Yesus. Bani haganupan hagogohonmu. Tunggon hanami dohomani Tuhan aima kuriamu secara khusus
Kuryamu na adong IGKPS Bogor on. Kuryamu na adong IGKPS Cibinong. Kuryamu na adong IGKPS Sukabumi. Mariteho ni haganupan ahape na dopak kol si dia bani panorang on hambapa. Hama na melawat si dia, hama na mga pehon tanganmu bani si manjujung si dia, manogunogu tangan ni si dia. Ang gwadong hasoman nami bani panorang on ibagas parnaboritan. Bahkan agi ibagas pemulihan Tuhan yang menjama, Tuhan yang menguatkan si dia. Tuhan na malinggomi si dia, manaparhon haganupan na masaay. Kun lobe-lobe ni si dia asebuy tongon Tuhan. Mereka mendapat pemulihan, mereka mendapat kesembuhan na humbamu. Terima kasih bani haganupan in. Anggodeng kuryamu na ibagas duka cita. Amahomani tongon Tuhan na selalu mengapohi. Hamhomani tetap hadir setiap hari, setiap menit, setiap detik. Na menjamah terus hubagas uhur pakon pikiran ni si dia. Ase sanggup rasa boy, marmalas nihur si dia tongon Tuhan. Margogo si dia mandopak kon haganupan nama saon. Tonggon hanami haganupan pribadi lepas pribadi nami hulobe-lobe mo. Ase haman nama masu man ramoti, mapargogohi hanami. Ibagas naman lopu si haganupan nama sa bani panorang on. Ay masa pandemi COVID-19 siya on. Linggomi hamhanami tongon Tuhan. Marhitehon ni kuasa mo, marhitehon ni daroh mo. Pasu-pasuham haganupan hanami. Yondos kun hanami panginduan nami on. Ibagas Kristus Jesus. Amen. Paimay patupuhita galanganta, tangarhita malubay hatan ni bata nakabi onjolan bata lahumanggalang, ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10. Mambahin na madiyar apa na marsibere-bere ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sunaydo iharusuk kun na bata sunari patupuhita mga galanganta.
Kuriana hinarga ni Tuhan ta, riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami rosi haganup goluh nami. Tarima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu iparorot jana ipa supasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhioon, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rosi naporlu bani goluh nami. Tandane tarima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon humbani pasu-pasu, nabi neremuin, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma galangan nami on, gabe galangan namisbo ilobemu, bain hasangapon pakon pararatni harajaonmu i dunia on. Saya tambahi hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong niatemu hubanami. Ajari hamba hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hasangaponmu. Ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Kuondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut ma harosu ni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Berehama ba nami sadarion hagoluhan ariari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparla joan, paluaham mahanami humbani pangago. Calohama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibatama bokini hubamu. Janah maidop mauhurni mangindaham. Idopakon Tuhan naibatama bokini hubamu. Janah ipasorap madameni.
bani tonduimu. Amen. Huria GKPS Resort Bogor. Terima kasih ya tahun hita hubani Tuhan nai bata. Halani dumma mardalan permingguanta secara live streaming bani panorangon mai awal das subani akhir ni. Haganupanai halani holong ni uhur ni Tuhan do hubat haganupan. Terima kasih humaya tahun nami bani Bapak Pendeta nami, Bapak Pendeta Amrit Tondang, Nusa Bumi. Terima kasih bani pelayanan hamba ni sederion, lau mulak peham holi husu bumi, saya tong ma ibagas pakasumani Tuhan, sehat hamdas baju pakon keluarga ibagas malas nyuhur, sonai hanami na taring John. Bapak inang, songon dai baito kita haganupan, das bani ponorangon, lape marana salosei COVID-19 di Indonesia, khusus ni bani hita Kota Madia pakon Kabupaten Bogor. Jadi hubani hita haganupan Kuria GKPS Resort Bogor tetap mahita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Salam sehat. Horas, horas, horas.